हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गासैबो जिल्लायाव रिजेक्ट खालामबाय कलमाय स्टुडिअ आं राकेश रामजियारि बे समाव प्रमोद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ थांखिनानै बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे थांनाय 5 बोसोराव बिथाङा खनसेबो एसेम्ब्लियाव फैयाखै, बिथाङा रायजो राजानि जानानै बाथ्रा बुंफैनो थाखाय बिथाङा बाहागो लायाखै। रायजो राजाफोरा बिथांखौ नायबाय दङ जे बिथाङा 5 बोसोराव रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावदोंना मावाखै आरो बिथाङा एसेम्ब्लियाव फैदोंना फैयाखै बेखौ टिभियाव नायबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमोद बर' बिथाङा। आरो प्रमोद बर' बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिटिआर नि गासिबो जिल्लाफोरावनो बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ नेवसिबाय एबा रिजेक्ट खालामबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों। आरो क'क्राझार जिल्लानि थागिबि रायजो राजाफोराबो बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ नेवसिगारबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमोद बर' बिथाङा। 5 বছৰ এছেম্বলিত একবাৰো নাহিল আৰু সেইটো বড়োলেণ্ড ৰাইজে চাই আছে। প্ৰত্যেকটো আমাৰ এছেম্বলি টিভিত ওলাই, টিভিত সদায় চাই হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া নাই, প্ৰত্যেকবাৰতে নাই। এতিয়া ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈ লৈছে যি মানুহ এছেম্বলিতে নাহে তাৰ আৰু সি কি লিডাৰ হ'ব পাৰিব। গতিকে এইবাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক বড়োলেণ্ডৰ সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টতে ৰিজেক্ট কৰিছে আৰু বিশেষকৈ क'क्राझारবাসী ৰাইজে তেখেতক ৰিজেক্ট কৰিছে, এইটো নিশ্চিত হ'ল। प्रमोद बर' बिथाङा जेब्लानो बिसायख'थि जादों एब्लानो बे समाव राजखान्थियारि बाथ्रा दान्थेलायनाय एबा बे समाव खेंफोरथि होलायनाय बिसायख'थि बे बिसायख'थिया सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो दिनैबो बावखुंग्रि बियाबाव बिसायख'थि फोसावदिं मेल हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों बुंथिदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारिया लासै लासैनो गावनि जे गोरोन्थिनि थाखायनो बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ रायजो राजाफोरा नेवसि लांगासिनो दं। बिथाङा लासै लासैनो रायजो राजाफोरनिफ्राय गोमोर लांगासिनो दं आरो बिटिआरनि मोनबा जिल्लायावबो बिथांखौ नेवसिगारबाय एबा बिथांखौ रिजेक्ट खालामबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमोद बर' बिथाङा। आरो प्रमोद बर' बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बावखुंग्रि बियाबाव बे समाव बिजाथि बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा देरहासारनाया रोखा जाबाय आरो फैबाय थानाय समाव सोरखार दागोनाबो रोखा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमोद बर' बिथाङा। PPFৰ নিজৰ ভুলৰ কাৰণে লাহে লাহেকৈ জনপ্ৰিয়তাই হওক বা তেখেতসকলৰ শক্তিয়ে হওক এইটো কমি গৈছে আৰু এই নিৰ্বাচনত পিছত আৰু BPF নাথাকে আৰু এই নিৰ্বাচনত BPFে ছিংগল ডিজিটত আহিব। ইয়াৰ ভুলটো হৈছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ যি এটা একানৈকত্ববাদ, নিজৰ দলৰ মানুহৰ লগত ৰাইজৰ লগত তেখেতে কোনো সম্পৰ্ক ৰাখিব পৰা নাই আৰু 5টা বছৰত ইভেন এছেম্বলিতো আহিব পৰা নাই। তেখেতৰ ঘৰৰ পৰা 3-4 কিলোমিটাৰ দূৰত এছেম্বলি আছে, জাষ্ট গাড়ীত উঠি এছেম্বলিত আহিব লাগে, ৰাইজৰ কথা ইয়াতে পাতিব লাগে। 5 বছৰ এছেম্বলিত একবাৰো নাহিল আৰু সেইটো বড়োলেণ্ড ৰাইজে চাই আছে। প্ৰত্যেকটো আমাৰ এছেম্বলি টিভিত ওলাই, টিভিত সদায় চাই হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া নাই, প্ৰত্যেকবাৰতে নাই। এতিয়া ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈ লৈছে যি মানুহ এছেম্বলিতে নাহে তাৰ আৰু সি কি লিডাৰ হ'ব পাৰিব। গতিকে এইবাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক বড়োলেণ্ডৰ সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টতে ৰিজেক্ট কৰিছে আৰু বিশেষকৈ ক'ক্ৰাঝাৰবাসী ৰাইজে তেখেতক ৰিজেক্ট কৰিছে, এইটো নিশ্চিত হ'ল। কংগ্ৰেছে এইবাৰ খাতা খুলিব পাৰিব নে নাই? মইতো দেখা নাই তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ। নতুন দল হয় তো তেখেতসকলে কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে, কিন্তু কোনোবা এটা সমষ্টি তেখেতসকলে পাব মইতো দেখা নাই। থেংক ইউ।